pictures. Quote, 10 years ago, the Prime Minister assured this committee and the nation that her imyaka 10 itambutse Premier Minister ameze nk'uwaduhaye systeme y'ubwirinzi. government, I quote, was kuri guverinoma yereka mvuga uko yavuze. not and would not ever collect data on British citizens. Baravuze ngo ntago bajyaga bafata amakuru bwite yihariye ku bene gihugu b'Ubwongereza abantu batuye mu Bwongereza. Has been doing so in order to create. Nubwo bari barabihakanye ariko twaje kubona ko aribyo nyine dukoresheje amakuru y'umuhakazi wacu wabashije kwinjira muri systeme ya MI6 muri seriveri za MI6 ni biro by'ubutasi by'Ubwongereza. Kwari systeme idasanzwe super system intelligence ubwo ni nkari AI. An advanced surveillance network. Iteye imbere mu kugira gute mu kuneka abantu. Total human engagement analytics. Bita total human engagement analytics. Or more affectionate. Cyangwa se mbivuze neza mu magambo meza. Fear. Bayita fear ni systeme reka tubyite AI ni nka AI. Some of the details are of course classified. Cyane amakuru amwe muri ayo ngayo nayibanga. Essence of Thea is to make better informed by'umwihariko amakuru yerekeye kuri Thea to anticipate threats more effectively. Thea ntabwo igigira gute Thea tuyikoresha gusa ari uko tugiye gushaka abantu bafite biba bigomba kugenda tugaruke 10 Downing Street ku biro bya Premier Minister w'Ubwongereza. Ahangaha ni ibiro bya Premier Minister w'Ubwongereza byubatse munafate telefone yanyu murebe 10 Downing Street ni kuma a hopeless bureaucrat. Ariko nawe uraho muri iyi minsi umeze nk'umubureaucrat uraho udafite icyo amaze. We all have our shortcomings, Prime Minister. Ariko Premier Minister urabizi sasa umugabo hano bafasha kuri kamera ndagira ngo urebe filime witonza akakantu kataza kubacika. Umugabo bafasha kuri kamera umugabo wacu twabonye babonye ko ngo yigeze guturitsa ambasade ya leta y'Abongereza yari iri muri Algeria. Imboni z'amaso ye zije zihura n'iz'uwo mugabo ariko turebye neza umugabo nanone flame cyangwa se systeme ya Thea iri kwerekana ntago ari we mugabo w'umunya Iran wari umaze guhereza MI6 systeme n'amakuru yose y'uburyo intwaro kirimbuzi ziri kuremwamo. Byiza cyane ratamadi aho kugira ngo amwicara murinda kuko yavugaga ati leta yacu yayikoreye ibyishaka none bo bamwitiye kumwica. A nobody. Umuntu uraho nyine udafite icyo atwaye n'icyo yica. Someone figured it out and swapped it. Ariko bisa nkaho hari umuntu waje kubimenya akaguhinduranya agashyira muri systeme kuri uyu mugabo. Systeme barahinduye baguhindura uyu mugabo. Uyu mugabo rero bakwitiranyije nawe bakwitiriye. We ni ikiyebe gihambaye ndetse kinumwizerwa utajya ugambana. Washyize amarangamutima yawe imbere ya misi. I finally put humanity over blind obedience. Je nashyize imbere ubumuntu kurusha gukoreshwa gukora. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Burana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha iyo miti. Agutega amatwi aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr.